AX nam omogućava i ispis proračuna toplinskih gubitaka. Kada smo u knjizi prostorija, imamo jednu prostoriju odabranu, ispod možemo vidjeti rezultate proračuna gubitaka po normi. Vidimo površinu, volumen, projektnu temperaturu prostorije, transmisijske i ventilacijske gubitke, ukupne gubitke i podatke potrebne energije za zagrijavanje prostorije. Ako kliknemo na Print Active Room, dobit ćemo ispis toga u Excelu. Na prvom listu su podaci o projektu koje smo postavili u Main Data izborniku. Pod ostalim listama vidimo još neke preglede gubitaka, a zadnji list je baš za tu prostoriju. Ovdje vidimo detaljne podatke o proračunu gubitaka, podatke o prostoriji, transmisijske i ventilacijske gubitke. Kad želimo to za više prostorija u projektu odjedanput, kliknemo na gumb N12831. Ovdje izaberemo željene prostorije i AX nam izlista to isto, ali za sve tražene prostorije.